Sorry, yang komen tu, yang kalau you nak move on seorang-seorang. Saya sepatutnya tak perlu nak layan lah, pasal lebih banyak lagi kot sebelum ni yang komen-komen and also orang kata kecaman-kecaman yang saya terima banyak dah sebelum ni pun. Entah kenapa, mungkin pasal momen yang saya terbaca komen dekat YouTube tu, that moment at that time, because kebetulan lagu baru keluar dan ia adalah macam saya punya closing project untuk 2025. And then beberapa hari pula saya akan menginjak ke 46 tahun. This just happened yesterday kan. And then besok saya nak menginjak ke 46 tahun. Dia saya baca komen macam tu, saya macam at this age, at this juncture of my life, after being so long in the industry, for someone to say macam sudahlah tu, your time is over. I mean like macam tergamam lah sekejap sebenarnya. Dia dalam banyak-banyak sebenarnya dia, kalau tengok kat komen tu banyak aje, tetapi that particular komen, walaupun dia daripada fake account kan, dia buat saya macam kata tak ada value langsung ke. Sebenarnya tak sepatutnya saya layan pun, tapi mungkin pada ketika itulah saya sedikit terasa pasal it's at that moment lah. Sepatutnya saya tak perlulah upkan that comment, that post pun. Bila saya tengok balik, sometimes dia hanya nak mengingatkan kita yang apa saja yang kita buat bukan semua orang suka, tetapi daripada ada yang orang tak suka tu, memang ada je yang suka. So I just need to focus on my market lah. Nisha sampai hantar DM, voice note dekat saya, Ida Muin pun. Ramai jugalah. I think kalau macam celebrities yang rakan-rakan artis yang turut sama komen dekat my post tu, semua dah go through benda-benda yang sama juga. So I really appreciate it. Maybe mungkin sebenarnya I'm not supposed to layan lah benda tu. Bahkan orang tu yang komen tu pun dia buat satu account sekejap je dah delete ke apa, kita tak tahu kan. Ini adalah sifat-sifat yang negatif sangat-sangat dalam kita punya industri, dalam toxic sangat-sangat. If you don't have anything nice to say, just don't say anything at all. Kalau saya bukan orang yang anda hendak dengar, tak payahlah buka lagu tu. But the fact that you are there, tu menunjukkan yang ini memang sahaja nak mengguris. Dan benda tu memang banyak berlaku dah. Memang banyak. Setiap kali saya keluar barang baru, memang akan ada golongan-golongan macam ni. Jadi kata apa, bring it on. Bring it on, because I'm still here, and then the fans still wants to hear me sing. Saya bukan nak bersaing dengan sesiapa dah waktu sekarang ni. Saya tak ada nak bersaing dengan sesiapa dah. It's just that I just want to sing because of love. I think I still have it. I mean, in terms of creativity, Allah masih kurniakan suara, saya masih boleh lagi menyanyi. So I don't think I am stopping anytime soon. So sorry yang komen tu, yang kalau you nak move on seorang-seorang.